Jotoni no khungkaham tai ani khani hamjangma tai khulmung yakharo ang kini bai 13 dining tongka Kolkata phaisok paijak ani wife ni treatment ni bagui inge miawo ani wife ni operation nangmani pore doctor bai kongma salayako tabu 9 o doctor visit phainai inga pore kok salainai aboni bagui jotto soriman bisingte ani wife ni operation ang khakayo kaham nong khana hanai tabuk doctor bai kok samani pore discharge rongni beparo kok salainai ani mungke Durjoy Debbarma ang YTF ni Unicholam constituency ni block ni vice president gatai TSF ni Bisargor division in charge the jotto surimani bisingte ani wife bo success digin thangai tongo ke problem ke kisa nukjang mani ke 3 rok chaita nangkha ke abun bisingo kisa rang pusani bial ngi tongkha ke abun bagai sini Unicholam ni jotto leaders jotto active leaders tai jotto warriors kisa Chubacu rong ni bisingte anu help lok khaimang ke belakan janai tauni bagi hingkala kisa hasalo phaijak ba kisa rang pusa rong ni bial engkha ke ngi tongo ke haksalo khaimani ke rang pusa rong ni byapar bo belai kheno Nangoo ke abun bagai norong jotto no kisa Chubacu rok khaima ke belai kheno hamnai ni bagi himale operation bo belai kotor ka 5 gonta na ka operation nangmani ke abun pore tabuk doctor bai kok salamen pore tei rang rok bising nangnai abo rok discuss